Pendo lake Yesu ni la ajabu kwetu sisi wenye dhambi, jinsi alivyoacha enzi mbinguni kuja kufa atuokoe, akayavumilia mateso na kuangikwa juu mtini, akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Huo ni upendo halisi. Pendo la Yesu kweli lashangaza kwetu sisi wenye dhambi. Alitoa uhai kwa ajili yetu ili sisi tuokoke. Pendo la Yesu kweli lashangaza kwetu sisi wenye dhambi. Alitoa uhai kwa ajili yetu ili sisi tuokoke. Amri aliyotupa Mwokozi, sisi sote tupendane, kama vile Baba, Mwana na Roho wanavyopendana mbinguni. Hebu tuige upendo huo, ndipo tutakuwa wanae. Hapo ndipo tutatimiza sheria ile aliyotupa Yesu. Pendo la Yesu kweli lashangaza kwetu sisi wenye dhambi. Alitoa uhai kwa ajili yetu ili sisi tuokoke. Pendo la Yesu kweli lashangaza kwetu sisi wenye dhambi. Alitoa uhai kwa ajili yetu ili sisi tuokoke. Pendo la Yesu kweli lashangaza kwetu sisi wenye dhambi. Alitoa uhai kwa ajili yetu ili sisi